raczej może... Kada mieszkamy, na końcu pisze, zaraz trwało i nie martwi się, mój samobroci, ale po swoim, tu słuchało Pani, przyjacieli moi. Slušaj kako mi, kako more pjevi, pitaju te jesu i zaboravljeni, za njih se pomolim, nek mi braća znaju, kako se nikad ne zaboravljaju. Za njih se pomolim, nek mi